Kolega, čem se tu radi? Sunčanica, karas, kako već kod zove, evo. Nešto što nema više svuda, ali evo, neko ga voli, neko ne voli, ali nama je top riba. Lijepe boje, lijepe šare, vidio. Danas ćemo to loviti, a sutra iznenađenje. Standardno za nas dvojicu. Sutra tata je tu. Sve mu pizdarije radimo. Ajmo loviti. Na bošnjačkim virovima smo... Ne, otočkim da se ispravi. Otočkim da se ispravi, da ne bi bilo ko zadnji puta da nas ljudi ispravljaju. Ja sam se uvijek smatrao da znam sa ženama, pa zato evo crven perkam. Kolega je friško rekao da on mora ostati suzdržan. Kažem, evo, zabacujem odmah tu iza trske. Znaš što sam skužio da isto zna biti dobro. Ako imam neke hrane ili nekog ekstrata, ubacim ga sa brašnom, da dobije brašno boje. I onda popiju taj miris, ajme. Pa idemo. Ono, ću ga znam da je tu uz rub negdje. Evo, kolega ulovio, ja gledam kako se lovi riba, moram ja nešto naučiti. Svaka čast kolega. Ovo mora biti, evo tako recimo, to je sad njegovo. Eto ga, to je to. Mora ga biti. Fino si ga zapetljava. Dobro je bitno da znaš da si ga fino zapetljava. Čekaj. Eto sad ti mogu pomoći. Idemo ovamo sad, ne kupiti. Zbog tog smo došli. To je taj. Svaka čast. Evo ga. Danas sam na rijeci Bosutu. Želim se prvo zahvaliti Patriku na čamcu, Ivi na ogromno velikim savjetima, Kristijanu na velikoj pomoći. Idem loviti štuku na Bosutu. Vidimo se, ekipa, u nastavku. Prvi ulov. Bandar. Sve više ih ima u našim vodama. Ja sam ga dobio na Mapsu, pretražujem područje i onda prelazim najzanimljiviji dio sveg toga, to je slanje. Sve smo izvadili iz čamca, čamac svezali, zahvalimo se još jednom kolegi Patriku. Evo ga. A ja kao ribić moram da se izvučem na nešto, neću reći da sam ja kriv. Znači, visoka voda, hladna fronta prije, mrežaro si i to je to, šta da kažem, nema štuke. Moguće da je u mrijestu ili stvarno da je nešto od tih čimbenika. Ja znam da sam se potrudio, nisam nešto ekstra ulovio. Jedna riba vrijedna meni, jako puno, probao sam forsirati taj ultra light, nije išlo, nije dalo ribu. Tako da neke sljedeće avanture riječni ribić se odjavljuje.